To je to. Novak Đoković, čovječe. Isprika Novaku Đokoviću. Moje ime je Branimir Kamber, nalazim se u Novom Sadu, gradu Srbiji, nakon izuzetno uspješnog dokumentarnog filma umjetničkog imena U što igra, 3 teme heroin, košarka i rat, gdje pričamo o odrastanju u gradu Zadru. Sad radim na novom dokumentarnom filmu, zove se Loš sam sluga. Prolazim rodna mjesta velikih Hrvata i ljudi uopće rođenih u Hrvatskoj. Zbog potreba filma morao sam 2 puta preko granice. Ban Josip Jelačić rođen je u Petrovaradinu, danas administrativno dio Novog Sada. 29.1.2023. godine Novak Đoković je osvojio finale Australian Opena 10. put u svojoj karijeri, 22. Grand Slam. Za sve vas koji manje pratite tenisa, ima i takvih, Rode ti vodi, ja te pratim. 4 Grand Slama su u jednoj kalendarskoj godini, prvo ide 1. mjesec Australia Open, onda koji se igra u gradu Melbourneu, nakon toga ide 5. mjesec Pariz koji se zove Roland Garros. Nakon toga je 7. mjesec Wimbledon koji se igra u Londonu i 9. mjesec je US Open koji se igra u New Yorku. Imao sam jednu veliku privilegiju, jel ti to malo visoko? 2016. godine sam gledao US Openu u New Yorku drugo kolo, igrao je Đoković protiv, ne mogu se sad sjetiti čovjeka, a čovjek je bio iz Austrije, samo se toga sjećam, i Đoković je dobio 3:0, a nevjerojatno da je na ovome Grand Slamu gdje dolaze najveći tenisači današnjice je izgubio samo jedan set i to čovjeka koji je bio kvalifikant, znači sada ne pilim sam tim, možemo lagano gore, da ne pilim sam tim teniskim spikama, uglavnom nevjerojatan uspjeh Đokovića, ludilo apsolutno. No, što je stvar? 2021. godine, prije 2 godine od sad, kad je bila ona nebuloza sa virusom, onim svjetskim, neću mu reći ni ime, zauzeo sam stav na svom kanalu i javno da je to prenapuhana priča. Svjestan sam da postoji opasnost, svjestan sam da se svi moramo nositi sa posljedicama života, nekad dođu ratovi, nekad virusi, nekad problemi, ali ne možemo od njih bježati, zabijati glavu u pijesak ko nojevi i čekati da problem prođe, moramo reagirati najbolje što možemo i samo sam smatrao da je ta cijela priča prenapuhana i da će tu puno koristi napraviti neko na strahu ljudskom. Novak Đoković je pozvan bio, zapravo mislim da je sam potakao, naravno sa organizatorima i sa svim mogućim sferama države, da u Zadru tada napravi, u mom rodnom gradu, da napravi turnir teniski, da se malo ljudi opuste, da se druže. Smatralo se u tom trenutku, u tim valovima virusa, možemo lagano, da će virus spasti. I onda je Novak bio legenda, ko često u životu što tako biva. Novače, ti si kralj, ti si ikona, izlaziš prvi na teren, družiš se sa ljudima, što on cijeli život radi, jako puno riskira, ne samo da je sportaš, nego je i ljudska veličina, uz sve njegove nedostatke, to je nebitno. Veliča, pamtim samo lijepe stvari, što reče Arsen Dedić i Gabi Novak. I onda je Novak Đoković od najveće legende u roku od samo 2 dana, kako to obično biva na Balkanu, postao najveći luđak i bolesnik koji želi zaraziti stotine ljudi koji su došli gledati njegov turnir, što je potpuna glupost. I onda su ga prozivali svi mogući mediji, znate kako to ide. I onda sam upalio kameru i iznio svoj stav o toj situaciji. Taj video je pogledalo preko 500 000 ljudi i drago mi je da se sve izvelo u dobrom smislu, a ja sam u to video samo htio dati jednu ljudsku podršku Novaku Đokoviću, čak mu nisam htio previše skreta pažnju, ni da se on meni, ni slučajno, nisam ja pojma imao koliko će to ljudi pogledati, samo sam imao potrebu reći. I drago mi je danas gledati, evo kao čovjek govorim i kao gledatelj i štovatelj njegovog lika i djela, isto tako i njegovog sportskog uspjeha. Drago mi je da se nalazim na svijetu kada se stvara tako jedna prekrasna velika priča. Smatram kako je sad pri kraju karijere i sad samo najveći mogu završiti kao pobjednik. On se nalazi u 35. godini života, Nadal je stariji, ide prema 36. Nadal je stariji godinu dana od Đokovića i Nadal je malo izgubio momentum, tako da smatram da sad ima sve posložene karte da se još više odmakne od svoje konkurencije i Novak se nalazi na putu da postane najveći sportaš svih vremena.
Da li će postati ili ne, nije bitno, samo polako. Čući hladno ovdje puše. Djokovic može, ja mislim da je sada trenutno u raspravi da je 20 najvećih sportaša svih vremena, a sada sa svakim sljedećim korakom do kraja svoje karijere, što vjerujemo da će trajati još nekih 4-5 godina, on može samo stavljati pečate na dokaz što je do sad napravio i može postati top 5 najvećih sportaša ikad. Evo, za sve ljude, ljubitelje sporta, Michael Jordan, Muhammed Ali, koji je slično kao Djokovic zauzimao i sociološki stav, izlazio je sa svojim mišljenjem. Jordan nije toliko, zato mi je Djokovic na vrhu. Imamo Michael Phelpsa, najviše zlatnih medalja na olimpijskim igrama. Imamo jednog Usaina Bolta koji je dominirao sa brzim prugama na olimpijskim igrama 100 i 200 metara. Imamo jednog Tiger Woodsa. Da ne idem dalje, mnoga velika imena u povijesti sporta, a Djokovic je tu. I želim mu da uđe u top 5. Dok sam gledao njegov govor sada na Australian Openu, znamo da je on malo lud. I čovječe, mislim se, da li će spomenuti ono što ga nisu pustili u zemlju? Nije. I mislim da je veliki tu, onako malo je zaobišao tu temu. Ispao je frajerčina, ispao je gospodin čovjek do kraja i izdržao je to. To je ostavio iza sebe i od nekoga luđaka tamo u sobi ga slikaju, 10 dana ga držao u karanteni pa do najvećeg sportaša ikad koji je Australija možda i vidjela. Jedino što mi apsolutno ne opravdavam Australiji, tetka mi živi u Sidneju i bio sam u Australiji, bilo mi je jako lijepo, ali mi nije jasno da su dozvolili da im Djokovic dođe, Rode ti slobodno se nadoveži, ali oni zovu Djokovića na znaju da će doći jer je najbolji ikad koji je ikad igrao na Australiji, ima i 10 sada, treba imati 11, nema veze. I oni zovu njega da dođe u Australiju, znaju da je njegov javni stav da se neće cijepi, što je kontra svega tada, ali to je njegovo mišljenje. On je možda jedan od psihofizički najzdravijih ljudi na svijetu. Ja ne znam ko više o svom umu i tijelu brine o njega, sad ga malo previše hvalimo, ima on nekih svojih nedostataka. On je vjerojatno koji svi ljudi na svijetu, nije savršen roditelj, nije savršen muž. Malo mu nekad glava proradi pa se dere, psuje, izbacuje ljudi, ali to je njegov način rada i bitni su rezultati. Jel? Čovjek nikad imao neke lude afere, iza sebe neko kaže ne plaća porez. Nije ni prvi ni zadnji sportaš, tenisač pogotovo, koji je izabrao živiti u... Ja više gledam tebe jer mi je gušta, ali evo sad ću u kameru. Izabrao je živiti u Monaku, zato što je tamo porez najmanji, život je skup, ali to su normalne te matematičke igre da čovjek najviše izvuče iz tog svijeta tenisa i sponzora. I što sad ne plaća? Kakav porez ne plaća? Koja glupost? Na kraju krajeva, ako nije platio dio poreza, nemojte ljudi raditi kretenoće i debilizme kao što se radilo Luki Modriću u Hrvatskoj, nazovi ga porezna uprava u Beograd ili di već se nalazi centralna porezna uprava u Srbiji, sjedni ga tamo u ured, pozovi njega, što mislite da on sam računa sebi poreznoma. Čovjek ima sa 17 kontinenata na svijetu, malo pretjerujem, naravno ima sponzore. Pozovi ga, sjedni ga, izračunajmo porez što nije platio, uzmi i neki igra dalje. Nemojte od toga raditi spektakl, ne može sve biti reality show. Da se vratim na početak ove misli. 2022. prvi mjesec, sam početak godine, najveći prvak ikad dolazi u Australiju. Znaju da nije cijepljen i da ne želi. Nego kao država Australija ne dozvoljava njegov ulazak, nikoga ko nije cijepljen, a savezna pokrajina gdje se nalazi grad Melbourne gdje se igra Australian Open, oni će mu kao dozvoliti. Njemu posebno zato što se zna ko je on. Pa mislim, što tu logistiku nisu mogli riješiti prije nego dolazi najveći tenisač ikad. I onda Novak dolazi na turnir, ruku na srce mulja da je imao, ne imao koronu, da se družio i nije družio sa ljudima. I oni njega drže na granici kao da dolazi moj susjed Mate, pa kao di su ti papiri što je s cjepivom? Di si bio jučer, što si radio neki dan? Apsolutni debilizam. I onda 10 dana karantene, oće neće, na kraju ništa. Vrate ga kući.
A oni su se tu samo zapravo igrali malo strogoće. Svi građani se trebaju cijepiti, nema povlastica za pojedince i tako dalje i tako dalje. Politika je pravdala svoje greške, a preko njegovog imena Australian Open je sebi dizao medijski rejting. I sad su oni preko duše Novaka Đokovića htjeli malo pažnje. I onda dogodine, sada u ovo vrijeme, 2022. početak godine, sve isto, ista država, isti virus, ista necijepljena osoba, kao sad smije. Svi šute naravno. Mislim da im ne bi pala kruna s glave da su rekli samo ispričavamo ti se za neugodnosti. Novak Đoković, čestitam ti i da, isprika Novaku Đokoviću zanimljivo nije došla od nikoga u Australiji, svi su nešto kao, svi šute i baš gledamo, Strahinja i ja, će reći iko išta, ništa nisu rekli. Tako da isprika Novaku Đokoviću što je, nećemo psovati, ali rećemo izdržati ta govna medijska. Eto, Novač je najbolji si ikad.